INP Mizo Channel clear tu te chibai ule me ni som pani ania tun tum chu pusi ti lalrin omathuziak manghian Middle East lam I clear teng u Jerusalem khawpui inchuhna wangin Juda ho le Muslim anin do tan le mek Israel jet fighter somriatin Gaza Strip an beya Israel reserve sipai sanga kaukir mekan ni Palestinian somthum panga le Israel mi panga anthita tunkar thotan nia tanga Israel le Hamas le Islamic Jihad Palestinian hote inkara Buaina chuan zuallam panzelin nizan le tukin jing khleng khan Gaza Strip a cheng Hamas le Islamic Jihad helte chuan Israel chu rocket zathum le somnga chuangin an káwktu a chung rocket tam tak za som kwazet chu Israeli Defense Force Iron Dome missile interceptor chuan borua ka alo kap dar man veka ma se then khat chu ka thak lo awangin Israel ram chung dengin building le bas te deng fuwa mi pa panga no pangtelin an thi to ani Israel Defense Force IDF te pon chutianga anram chung Tel Aviv Jerusalem le chimlam ram rocket zathum le somnga chuanga ron káwktu te chu titop turin jet fighter somriatin an beilet ngala IDF lam hian drone F-16 le F-35 fighter jet te mangin Hamas le Islamic Jihad helte tombuk niangai za som thum zet an beizui bok Gaza Health Ministry chon Palestinian somthum le panga lai mai meichia le no pang som pasari telin an thi pha a hliam tur zathum chuangan om ati Hamas le Islamic Jihad te chuan Tel Aviv khopuya Ben Gurion International Airport te po kapin thona then khat thlo chua hun ti tlai pha ani Jerusalem khawpui chimchak Rishon Lezion baka Gaza Strip nai Ashkelon Holon le Tel Aviv bula give time khwa te chuan Palestinian helte rocket ron ka chuatla a in le lo ti chiat na salutuk anei lo na in mi panga in an thi pha ni in Israel Defense Force thupuang tu Colonel Jonathan Kornikas chuan a soi boruak chuan muan omlam alapan theilova Israel le Hamas le Islamic Jihad ho tu te hian nasazo ka Indo turin anin voton ve ni kumsang ni le sompali khan Israel le Hamas Islamic Jihad Al-Aqsa Martyr Brigade le Hezbollah te hi ni somnga don anlo Indo chiam to a chumi tum chuan Palestinian sang ni le za inan thi pha a Israel mi somsari an thi boka in le lo tam tak a chebok engtin nge Buaina lo chuatan le Muslim hote chongngeya insert thiang hlim hun le thlaser Ramadan chu mei niriat kha atop ni ania chumi mani chia zir top nia puithiam Sheik Abu Sunaina chuan thu cha soin Sheik Jarrah Hmun East Jerusalem khopuya mi chu kanram dik takania Al-Aqsa Hmun veng him turin kan tharau le thisen kan hlan don ani kanin peye atia chutapung khom Muslim sang kwa don te chu East Jerusalem Al-Aqsa Mosque anti Muslim hoten khovel Hmun thiang hlim pathum na le Dome of the Rock anti rangka chaka luan biak in mosque bula pun khom andua meinriat enrin ni zan chu tongtrai na hun danglam bi Night of Destiny anti le hun hlutak Secret Prayers Laylat Al-Gard anti hun chuan ngai poimo maya chuti lai tho chuan sangkhat zakwa somruk le pasari 6-day war Arab Jordan sipai te kutah tangin East Jerusalem chu Israel sipai te nan lak ni mei ni som alo in her chuak ve mek boka he mei ni som hi kum tin mai Israel hote chuan Jerusalem khopuyan lak riat ringna nia ngayen Jerusalem March ti in Juda kulmu hoten riat ringna kongzo an nei ve thin boka chutianga kongzo tu te chuan Jerusalem Temple omna Western Wall Chana bang an lo ti thin boka kha nga te khan kalin an tongtai tamur mur mai thina mei ni soma Juda ho mi sing thum don te chuan Jerusalem March ti in kongzo an neya East Jerusalem chu Damascus gate atangin Old City an ti chuan kala chung mi te veng turin Israel sarkarin police sang thum a duty tir hialani chutianga Muslim le Juda ho ten Jerusalem Temple an lo in chu fo thin bul Muslim hoten Old City lama
Noble Sanctuary Al-Aqsa Mosque anti mai thin Juda te eroin Temple Mount anti Western Wall omna chuan Buaina alo chuak ta ni Juda hoten Jerusalem March an nei hian police ten Al-Aqsa Mosque compound lu ero an phalbik lova Israeli police ten Al-Aqsa Mosque lama Muslim pungkhom chiam te chu no dar tumin Palestinian mi fir fiak terrorist hoten lung mangten an lo voma Israel Security Force te chuan rubber bullet le stun grenade le tear gas mangin an lo kapa inti boina bulalo intran chhauta a main area ta tanga Jerusalem khopuya inti boina chuan Palestinian zasari don le police som ni te chu hliam tuarin boruak rit rutak alowin mung tana Gaza Strip lama Hamas le Islamic Jihad helten Al-Aqsa Mosque von him le an Mipui te chan le thawang ho nan ti in rocket chu Israel ram chunga anon kap zui ta bok nen chu tianga rocket ka na chu chhangletin anin kar boruak chu alo lum zual ta zelani bermai Israel caretaker Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan police thil ti chu tran tlatin sakhotina zalen taka chibai buk na athlop ti asoi lain Palestinian Authority President Mahmoud Abbas chuan Israel police thil ti chu u chuak taka malak na tina dem ve thunga Palestinian pungkhom chiam te chu Al-Aqsa pasal thate ti na fakle thunga ni Thotan ni le thole ni zinga Gaza Strip atangin Palestinian helte chuan rocket zathum le somnga zet mangin Israel ram chung chu anon kap zui ta a Israel ram poinan be seilo dewa Jerusalem le Gaza Strip atanga Buaina an machon ta ka chuan reserve sipai sanga te chu Indo tura in Lalring turin a kaukir le tameka Israel ram Hmun hrangah chuan rocket le missile laka in hum himna turin Mipui hriat tirna ral kheldar ari chu tamayani hetianga siren tiri kani to china chuan Israel Mipuiin an inchung emo compound emo bom siper le rocket missile te na ti chiat mai thailo tura siam tomku ka antomim thap turani Al Jazeera News chuan Israel jet fighter somret lion Gaza Strip bay awangin mi som thum pangai nan thi pha atia thi le hliam zat hi BBC NBC AP Reuters Fox News Haaretz Times of Israel Jerusalem Post zia kero ain ang vek chialova ma se thi hi som thum chuang ni nge ngai turan yang chu Jerusalem khopui all city mona thotan nia boina chuaka khan Palestinian Red Crescent Society chuan mi zangale som ni hliam an om atia mi zani chu Makasat Hospital pan puyan nia mi panga phei chu an din muna thalovin an hliam an hleni ati Dr. Adnan for help chuan hliam te chu an lu om le kia ka an ni deuh ber ati bok Hamas helhroi tu Ismail Haniye chuan thei topin nasatakin Israel ram chu rocket le missile manga an ka tur thule Israel fir fiak thil ti na chu kandovin kan beizel donani ti thuasoi hetianga Al-Aqsa Mosque kha Muslim pungkhom no dar tumna wanga Israel police thil ti hi khovel ram hrang le Arab Muslim ram ten an dem hle a Tayyip Recep Erdogan chuan theitopa Muslim ram te tang ruala Israel thil ti dodal turina soma Israel thil ti dan adem thuna takasoin mi fir fiak le nun rong sarkar tinapu Iran Egypt Jordan Saudi Arabia UAE te poinan dem nu loka Arab League le Islamic Organization of Islamic Council OIC ang poin dem na thu anaw chua puito bok Middle East Quartet anti mai US Russia European Union le United Nations chuan tunlaya Israel le Palestinian inkar boruak chu Middle East biala Indo na le boruak thalo tak thlen tir thayani tin an ngai venzual le ti soyen boruak ti dai zonga mala thoi turin Palestinian le Israel ram thoi tu te chu an nge nani Sheik Jarrah inchuhna wangani zok mai thayem me ni ni chawatang khan East Jerusalem khopuya Palestinian mi somnga le pariat chenna an omna Sheik Jarrah chu Juda hoten kan pipu te atanga kanram diktak ani tiin Palestinian chung ko then kha chu chuak turin an timaya helai Sheik Jarrah Hmun hi mi then kha chuan
sangkhat zakwa somli le pariat kum khan UN Refugee Agency le Jordan ram in rem na angin Palestinian refugee te chen na tura pek nakba ani ti ni nan soi huna local zela sangkhat zakwa somnga le paruka tele sangkhat zakwa somsari chowa chuan Judaten anramani zia anron hauna tel tela Judaten kota khingin Jerusalem District Court chuan chung ko pali Alkut Iskafi Gasim le Jawni te chu an omna hmun chua san turin ati a chu thil kal zela chuan Israel Supreme Court chuan me ni som khan thutluk na siam atumna in boruak thalo om le tak thut awangin Supreme Court thutluk na sangkhat zakwa somnga le paruka khan Palestinian somni le pariatan cheng tana chung mi te chu Yafa Haifa tanga localin kan al Jawni area anti lai Sheik Jarrah ta an cheng ti ani hetianga Sheik Jarrah hmuna tanga Palestinian hote no chua Judate om tir tumna hi Rupert Corville iwan thopuang tu chuan ti luina manga son tumna chuan thil thalo zo ka thlen thei ti in Israel sarkar chu fim khur turina cha na sahleya East Jerusalem chuan mi noi li le sing li le sangkhat cheng zinga noi ni chu Judanam ania Sipai le police ven himanni ati East Jerusalem pum puhi Palestinian te chuan independence an lo nei ani chuan an khawpui bertura an lo ngai ve thinani Jerusalem chaklam Givat Hamatos Beit Safa le Har Homa Jabal Abu Gium le Beit Sahor chimlama Judate hi an cheng tam ber ni an soibok Israel sarkar thil ti dan chu US le UK politician then khatepon an soi sela chung zinga chuan British politician Jeremy Corbyn potelin Jeremy Corbyn chu Labour Party ho tu ania April thla khan then khat chuan International Criminal Court Israel sarkar khinan duwa Save Sheik Jarrah ti movement siamin court kalna tur suman tu kani Sheik Jarrah hmuna thil in mun mek chuan Muslim le Arab hote ati tangrual hle mai thei tiani Israel hote hi anen ton tlak thin ngot mai Israel caretaker Prime Minister Benjamin Netanyahu le Defense Minister Brigadier General Benny Gantz chu politics thila in mil mialo anin mil lo wanga kum ni chunga parliament in thlan voili angai pha na ania tuna po sarkar siam thei party an om chuang lo ma se heti rualin an mel ma te chawna le beina chhangle turin ar pui mai tan thau thil ang le koi kom thinang thapin an tangrual thei tlat si hi mak deuh mai chu ni Hamas le Islamic Jihad helten Israel ram anti boina satawangin a chan let dan tur an ngai tu hova Prime Minister Netanyahu le Defense Minister Gantz le Israel Military Chief of Staff General Avachali le National Security Advisor mitlem tete chuan uluk takin thilom dan an thira nasazo ka Hamas le Islamic Jihad hote beina changle tur malak an rem titlang ta vekani Palestinian health hi an ngam lo chala chilan nom donem niang ti chu khowele na ngai chang thup mai ni hi Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan ti hian a soya bei puilian takchu kan kalpui dona Hamas le Islamic Jihad te chuan an thil ti man sang takan muang an thi sen chu an luchunga a omani he kan bei pui operation hian hun reizok adu mai thei kanin ven na tura thil ti chu kan ti zaw dona ni kan tran rol na chakna le theina kan en ti ranga Israel khole tuite chu him takin kanom tir ngeyang ati hian Hamas le Islamic Jihad te chu vole ta cher mai ni hi chuta Defense Minister Brigadier General Benny Gantz pon kan tran rual zia ati langdona tumbi kan naya bul kan tran chaume kani hun reizo ka kan mi puite himna thatak kan siamang aron ti vele bok Defense Minister hian reserve sipai sanga te chu kaukir mekin Gaza Strip lama ral do theitura in ral ring turin a hriat tir to hlombok Israel politician te chu ngai dan thumun lo angin om thin ma se pon lambe na thila hi chuan an tangrual thiam thin leya an enton tlak le ani Israel hian Gaza Strip a Hamas le Islamic Jihad ho te chu an zunglam nen phoro tumin Gaza hi alu chil don nge a hriat ri lova tuna fighter jet somriat rual nen Gaza a beipui air strike nain a bom al zoi maya
mai khuwa zam ngiai ngoi reng mai ni Hamas le Islamic Jihad hola in Juda ho te ne na Indo na thi chu martar tinan hlau bik der mai silo boka a pui rem don a angtlat mai Abu Hamza Al-Quds Brigade thopuang tu chuan Tel Aviv khawpui chu Gaza atangin a hlalova kan mel ma te chu arem chan ang zelin kan bei mi adona loin ring reng ro se kan thil tuma hlotlin ma chuan kan bein kan chhunjom zel turani ti in Israel ron vauzui ve boka Jiyad al-Nakhala Islamic Jihad Secretary General point din mun thazo ka kanom ma chuan kan bei zel dona pathian in remati chuan dodal na chu kan lan tir zel dona ni alo ti ve bok Ahmed about gate Arab League how to pa chuan Israel in thlona manga Gaza be dan chu hlei ne na le manimo phur na hrelo thil ti ani ti in adem hle thuasoya Israel Air Force te chuan jet fighter somriat jet mangin Gaza strip hi an virtual ne hlemaya thole ni khan building pakhat rimal khuami chhong som pani zeta sang chu Hamas office le sipai te tomna tin an bom al zoi to bok Associated Press le Reuters news te chuan he building chhong som pani a hian gym business thila anti nilai ni zinga building chhong kwa sang apartment medical store dental clinic na po bom ani le a Israel te hian an bom chiat tak main drone thlona mangin thot lok nan voinga anan ka phota achunga cheng ten tlan chiat nuwa F-16 mangin an bom chezui tani Israel chon West Bank lama Hamas Intelligence Office le Command Center nani anti ve thung Hamas le Islamic Jihad haute chuan Gaza bul nai Israel ram chung Askelon le thaler mun bier seva mun khuwa te chu rocket mangin an kapa lot khuwa Arab thalai ten ral khel dar alo ri chuan Palestinian haute rocket ka lo thleng don ti hria in kutten lo beng chiamani anti Gaza strip muna mos then khata awrin na mangin ala ro pui ro se Islam tan ne na ni dodal na kan nei zelang tin an awro ro ni nan soibok net price US State Department thupuang tu chuan Israel e Palestinian hauti inkar boruak lum takti dai turin hruai tu te kan nge na Gaza atanga rocket manga Israel ram ka na po ti top ni ro se ati Torwenslan UN Special Envoy to Middle East chuan in kana chu ti top turani hetianga tu lam poina an thil ti an ti top thuai lo chuan Indo na puitling full scale war a thlentir nge yang alo ti ve boka Prime Minister Benjamin Netanyahu ai o athupuang tu Ofir Geldelman chuan Palestinian hote chet dan chu Jerusalem atanga Gaza Strip thlengin ma atanga ruwa man na fel fight taka thil ti ani hetiang boina turin an lo ruwa man lok diamani tina pu ve bok Tel Aviv khawpui chim chaka lot khua Major Yair Ravivo chuan Arab thalai te chuan vantlang rama Mipui thil ti te chu anti chevaka Israel flag aya Palestinian flag ten lo zar phar vela mi pakhat ka hlumani ati heta ka hlum hi Haaretz chanchin bu chuan Arab mi nina soi Jerusalem khawpui inchuhna wanga Buaina kalzel ngongani khowela khawpui upa berzinga soi Jerusalem khawpui chu Juda Christian le Muslim hote tan sakho thila mun poimo le thianglim ania Juda te la in lal Solomona hova an sak Jerusalem temple sakna mun ti in an ngai lu em maya an chatuan khopuya an ngai hial nek chu Jerusalem temple anti BC zangale somret le parukuma Babylon hote ti chiat sak an nuwa zol ni Nehemia hun lai BC zali somli le pangale zali som thum pani inkar vela an sak that tuna temple mount ti laya chu edi somsari khan rom sipai general huaisen taita san achut chiat sak nuwa Muslim hote mun thianglim Al Aqsa Mosque bula Noble Sanctuary antia Dome of the Rock ti lai chu Jordan ramin lo op thin nuwa chulaya Muslim hote chuan thianglim pathum na chu Islamic pol pakhat waf en kulturin atia ale lam Western world ti chu Juda te mun thianglim alo ni boxi kum sang ni khan Israel politician ten an tlo tumpo in Muslim Palestinian hotenen inti Buaina alo ti chuak fo to thina ni engtika tak anin kar Buaina hi chingfel takang mo khowela Indo pui pathum na ti chuak tu tura
mitam tak ngai ani thin reng ani ole tuna kan thlir ho ta kha city Lalrinawma thuziak manga Middle East Buaina tun lai an Buaina le an Buai chan bi chian na ania thuziak thatak min hlui tu city Lalrinawma chunga lom thu kan soya kan chanal lo thlir tu ten in beng war pha ngei po kan be se kan chanal min thlir sak thina wangin kan lo me